Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC thui go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, dihlogo tša tšona ke tše. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. Mopresidente Cyril Ramaphosa o thakgošitše mmušo bopresidente bja Afrika Borwa bja G20 mola e le lekga la mathomo Afrika Borwa e eta pele seboka se. Our roads have got challenges and they require intervention, and we're working on the intervention. Tonakgolo ya Limpopo Phophi Ramathuba o amogetše gore ditsela tša profense di swanetše go tsošološwa go kaonafatša polokego mebileng. Illegal mining is not only robbing our nations of precious income, which could foster development. Mopresidente wa Nigeria Bola Tinubu o re naga ya gabo le Afrika Borwa di swanetše go thuša go lwantšha meepo ye e sego molaong kontinenteng ya Afrika. Thobela ke Tebogo Ngele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Tšeo re sa tšwago go di amogela ke gore Mopresidente Cyril Ramaphosa o dirile diphetogo kabineteng ya gagwe. Mamoloko Kupai yo gabjale e le go tona ya kgoro ya bodulo ke tona ya toka le tlhabollo ya molaotheo. Thembi Nkadimeng yo gabjale e le go tona ya toka le tlhabollo ya molaotheo ke tona ya kgoro ya bodulo. Phumzile Mgcina o kgethilwe bjalo ka motlatšatona wa methopo ya diminerale le petroleum. Mgcina o be a šoma bjalo ka motlatši wa tona ya tša mešomo. Judith Nemanzinga Shabalala ke motlatšatona wa kgoro ya mešomo. Yena o be a šoma ka go khuduthamaga ya setšhaba bjalo ka motlatšatona wa methopo ya diminerale le petroleum. Diphetogo tše di thoma le semetseng. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re Afrika Borwa e tla šomiša maemo a yona a bopresidente bja dinaga-maloko a G20 go laola le go matlafatša boitlamo bja lefase ka bophara go lwantšha ditlhohlo tša lefase. Mopresidente o re ba tla kgonthišiša gape gore dinepo tša tlhabollo tšeo di beilwego di a fihlelelwa pele ga 2030. Ramaphosa o thakgošitše mmušo boetapele bja bopresidente bja Afrika Borwa go dinaga tša G20 parlamenteng le hono. Ke la mathomo kontinenteng ya Afrika se se direga. Afrika Borwa e tla dira history go banaga ya mathomo kontinenteng ya Afrika go tsora masetulo sa bopresidente bja dinaga kopano tša G20. Kgwekgwe ya bopresidente bja Afrika Borwa ke tlemagano, tekatekano le go swarelela. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. We all seek to achieve more rapid, inclusive, and economic growth. That, in many ways, is what informs what we need to do as the G20 countries. Mopresidente o re tlhabollo ya dinaga tša Afrika le tlhabollo ya lefase ka kakaretšo di a go matlafatšwa. We will use this moment to bring development priorities of the African continent and more broadly the global south more firmly onto the agenda of the G20. O re tlhabollo yeo ga e kgethologanye magareng ga bao ba hlokago le bao ba humilego le dinala. The disparities in wealth as well as development within and between these countries, we all know is unjust, unsustainable, and undesirable. By promoting equality, we will want the G20 to strive to ensure fair treatment and equal opportunities for all individuals and all nations in the world. Afrika Borwa e tšea marapo go tšwa go dinageng tšeo di tlhabologago bjalo ka Brazil, India le Indonesia. E fela ya go fana ka marapo ao go naga yeo e swerego ekonomi ya lefase, United States of America, ngwageng o tlago ka tlase ga boetapele bja Donald Trump.
Afrika Borwa e tla swara dikopano tse 130 nakong ya ge e tla ba e le president ya dinaga tša G20. Pijana re rile Afrika Borwa e tšere marapo a bopresidente bja seboka sa dinaga maloko tša G20 semmušo le hono. Ra botšiša gore na o duma go bona kopano kgolo ye e thuša naga ye bjang kudu ditlhohlong tšeo di tšwelago pele go itemogela tšona. Letlakaleng la Facebook, Fermak Nkomo o re nna ke bona e tla thuša kudu kgolo ya ikonomi le dikgwebo tše nnyane. Ana Masilo yena o re nna kakanyo goba yona polelo ya ka ke gore le ge Afrika Borwa e ka tšea marapo go tlo no swana le ge go sena pušo ya maleba mo setšhabeng sa Thulare. Letlakaleng la X, Michael Morobane ke duma go bona ge kopano e ya G20 e thuša ka mešomo gobane le yona ke tlhoba boroko mo Afrika Borwa. Go bouta ga bakgethi bao ba ikgethilego dikgethong tša tlaleletšo go sepetše ka thelelo ka Thabazimbi provinseng ya Limpopo. Dikgetho tšeo ke karolo ya dikgetho tlaleletšo tšeo di tla go swarwa go sasa. Dikarolo kgetho tše 12 di hlokile makhanselara morago ga gore makgotla a mmasepala a šwalalantšhwe ka Oktoboro go latela dikgohlano tša sepolotiki. Dikgetho tša go ikgetha di thomile ka masa diteišeng tše 50 ka Thabazimbi. Badudi ba ya go kgetha diwateng tše 12. Mekgatlo ye 21 le bonkgetheng bao ba ikemego ba bahlano ba phenkgišanela dikgetho ka seleteng seo. Salamina Sefolo wa mengwaga ye 58 o kgonne go kgetha dikgethong tša lehono a le ka legaeng la gagwe. Ke karolo ya bakgethi ba makgolotshela bao ba dirilego dikgopelo dikgethong tša go ikgetha ba le ka magaeng. O holofela gore boutu ya gagwe e ya go dira diphetogo tabeng ya kabo ya mešomo ka seleteng seo. Molekgotlaphethiši wa Kokta ka Free State Saki Mokoena o re maikemišetšo magolo a kopanokgolo ya mebasepala yeo e tšwelago pele ka Bloemfontein a tseparetše go maano ao a tla tiišetšago gore mebasepala e šoma ka tshwanelo. Se se akaretša go hwetša tšhomišo e botse ya mašeleng go oketša letseno le tše dingwe. Ke mengwaga bjale mebasepala ya Free State e palelwa ke go hwetša tšhomišo e botse ya mašeleng go ya ka pego ya molekodi wa dipuku. Samiti e kopantse bo masepala botlhe, ditheo tsa metsi, Salga, Eskom le batsa karolo ba bangwe ba lephata la metseselegae. Masepala wa Tswelopele o akaretsang ditoropo tsa Hoopstad le Bultfontein o begilwe jaaka mongwe wa bo masepala ba ba tokafaditsweng thata fa go tla go dipegelo tsa ga moruni ka karetso. Masepala o solofetse go abelana ka mekgwa e e siameng ya tiriso ya ditšhelete ka letsatsi la bobedi la kopano. Go na le melawana e tsamaisang dimasepala, melawana ya ditšhelete wa dimasepala o bitswang MFMA ka bokhutswanyane. O re kgwedi le kgwedi ka mora di-10 ha ripoto ya ditšhelete ya masepala qeta go isiwa mane province le national. Lekgotla la motse la masepala le tlameile le dule le shebane le raporoto e tekiweng. Ebe ke mona mo kgonang go bona gore masepala o ntse o collecta tšhelete hantle kapa go na le diphephetso tseo masepala o shebane le tsona. Mokhuduthamaga wa puso tshwaraganelo le merero ya setso Saki Mokoena o dumela gore boruni jo bo phepa bo tla tokafatsa bokgoni jwa puso ya selegae go kaela metswedi ya madi kwa mafaratlhatlheng a tlhokegang thata. Hopola ka haro Free State re kganna ho aha infrastructure ya metsi ya siwa ya eng ka tšhelete ya di-grant. If re sa e sebedise ka tsela e phethahetseng ke ka ona bona mathata a disiwa, bona mathata a metsi, bona mathata a boditsela a bodi eng. Tlhaelo ya ditlamorago go batsamaisi ba ba sa suping maikarabelo e tlhalositswe jaaka bothata jo bogolo. Kgopela baetapele ba gešo mo province ya Free State le di-province tše dingwe kudu mo dipušoselegaeng gore ba tšee maikarabelo a kabo ya boetapele bja maleba jo bo swanetše gobane boetapele ke yona kokwane e tla go tšea naga ya Afrika Borwa e ya iša pele ka tsela ya go swanetše go ka gona. Ntho e re batlang go e hlalosa haholo ke gore go tlameile ntho ya boikarabelo e nkwe ka matla ka sekgahla sa gore e etsale dimasepaleng. Ntho e re boneng ke ya gore go batlagala o bonala eka ho na le go hloka boikarabelo
Lefapha la Matlole lwa Bosetšhaba lwa re fa madi a busediwa kwa matloleng a lone go raya gore thebolelo ya ditirelo ga ya diragala. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Re sa le amogela tonakgolo ya Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba o dumetse gore ditsela tša profense di swanetše go tsošološwa go kaonafatša polokego ya mebileng. Limpopo e šaletše morago ka dikilomitara tše di fetago dikete tše 13 tša ditsela tšeo di nyakago go kaonafatšwa. Kgwedi ya go feta ba lekala la ditsela ka Limpopo RAL ba rakile mohlankedi phetiši Gabriel Maluleke. Ditsela tše di holofeditšwego tšeo di sa agiwago di fihla go diranta tše dipilione tše 1.3. Ramathuba o thakgotše lesolo la polokego ya ditsela la sehla sa maikhutšo ka Mantsole Wayback ka ntle ga Belabela pele ga sehla sa maikhutšo. Go letetswe gore magologolo a badudi a tla kgeregela ka profenseng ya Limpopo nakong ya maikhutšo a Keresemose. Magareng ga ditsela tšeo di begilego go ba kotsi ka profenseng go akaretša N1, R71, R37 le tsela ya Dendron. Profense e begile mahu a ditseleng ao e ka bago a 161 go akaretša kotsi ya pese yeo e fetilego ka badudi ba naga ya Botswana ka leporogong la Mmamatlakala ka ntenyana ga Mokopane. Balaodi ba re go letetswe gore sephethephethe se tla oketšega nakong ya Keresemose ge magologolo a bakereki ba kereke ya ZCC ba tsenela kopano ya Manthole. Nakong ya thankgolo ya lesolo la polokego ya ditseleng, Tonakgolo Ramathuba o boletše gore ba tshwenyegile ka ditsela tša boleng bja fase ka profenseng. Ramathuba o re ba tla šoma go lokiša ditsela tšeo bjalo ka karolo ya lesolo la polokego ya ditseleng. I'm the first person to admit that our roads have got challenges and they require intervention, and we're working on the intervention, but that doesn't give you as a driver to leave your responsibility. Molekgotla phetiši wa ditsela ka profenseng Violet Mathe o re leano la mmušo le gare le a kgatlampana go romela bahlapetši ba ditsela ba tlaleletšo nakong ya maikhutšo a Keresemose. Firstly, we are going to increase our police visibility. Hence, we are saying we are going to deploy from the premier until to the last councillor from the municipality. That's the way of trying to reduce the number of fatalities that we are having. Baotedi ba difatanaga ba ipileditše go mmušo go romela bahlankedi ba ditsela ba tlaleletšo go oketša obamelo ya melao le go lokiša ditsela ka tšhoganeng. N1 North, that is one of the most busiest roads during this festive season. So I feel like if we can have more traffic, that it's more manageable because it's bad going down there. So I feel like if we can just have a lot of traffic police. We need the police to actually be an example to the public. That's what we need. But we really need to make sure that the vehicles that are on this road are not overloaded and that they are roadworthy. Baotedi ba difatanaga ba ile ba phuruphutswa le go fiwa dikotlo ka letšatši la mathomo la kwalakwatšo ya lesolo la polokego ya ditseleng. Ke Karabo Kgafane wa ditaba tša SABC Belabela. Palo ya go bonala ya meago ka lefelong la boithabišo le borobalelo la Manyane Game Lodge ka ntlenyana ga Mahikeng e la tswitšwe ke mollo. Lefelo le la boikhutšo le laolwa ke Northwest Parks Board gomme le sa kaonafatšwa. O mongwe wa ngwako wa bjang o ile wa swara mollo mathapameng a lehono ka morago ga iri ya bobedi gomme moya wo o bego o foka o ile wa dira gore mollo wo o keke go ya meagong ye mengwe. Projeke yeo e thomilwego ka ngwaga wa 2016 ge e sale e le ka gare ga ditabana di gana go fela morago ga dipego tša gore go šomišitšwe mašeleng a go balelwa go dimilione tše 70 e fela le gabja le projeke ye ga se ya fela. Ditaba di tšwela pele. Mopresidente wa Nigeria Bola Tinubu o re naga ya gabo le Afrika Borwa di swanetše go tšwetša pele sehlopha sa go lwantšha meepo ye e sego molaong magareng ga ditšhaba tša Afrika. Mola mopresidente Cyril Ramaphosa a bolela gore baeti ba go tšwa Nigeria
bjale ba ka kgona go dira kgopelo ya mangwalo a go etela nageng e šele go ba visa ka ntle le go tliša dipasporoto. Se se tšweletše Khomišeneng ya bolesomete ya ditšhaba tše nakong yeo bopresidente tše ka bobedi di bilego ba dula setulo mmogo. Tinubu le maloko a khuduthamaga ya gagwe ba kopane le Ramaphosa le ba bangwe ditona tša gagwe ka Tuynhuys ka parlamenteng pijana le hono. Our natural resources are supposed to be mined for betterment of our people. However, this seems to be fragmented to a concerted effort flowing in the opposite direction. Throughout Africa, illegal mining is not only robbing our nations of precious income, which could foster development. Qualifying Nigerian business people can be granted a 5-year multiple entry visa. In addition, tourists from Nigeria are now able to apply for a visa without even submitting a passport. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka karetšo JSE e kaonafetše. Theko ya dirafša le platinamo e matlafetše. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. Mogedi wa SABC Madimesha go tša boso bo šimele kgone re bona gabotse mara wa pharapharile ka dikalong tša ka borwa le ka bohlabele ba ka Afrika Borwa a tšea kgonagalo tše di botse tša dipula go akaretša ka dikalong tša ka Durban. La ka moswane re sa bona gabotse mara wa pharapharile ka dikalong tša ka bohlabele a tšea kgonagalo tše di botse tša dipula o le ka dikalong tša ka Durban pula tše di botse tša batho ka dikalong tšeo wa godimo ka dikalong tša ka Pretoria go tsena bjalo ka dikalong tša ka Mpumalanga. Ba tirelo tša boso magešo ba re lemoša gabotse re tlhokomeleng re ka ba le pula tša maatla ka dibe go le ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal go akaretša yona le go ka dikalong tša ka Durban. La ka moswane re sa bontšha gabotse fela gore re ka ba le pula tše dintšhi tša maatla ka dibe ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal ka gona re otlela ka dikalong tša re otleleng gabotse. Phišo e ntšhi ka dikalong tša ka Mahikeng ka bo Pretoria ka bo Polokwane le ka Bloemfontein go fitlha bjalo ka dikalong tša ka Paleboa. Ba tirelo tša boso ba sa re lemoša gabotse magešo re a tlhokomeleng re bona gabotsena fela phišo e ntšhi tla ba gona ka dikalong tša ka Pretoria, Mahikeng, Polokwane bana le go ka dikalong tša ka Mpumalanga bjalo magešo a re tlhokomeleng phišo e ntšhi ka dikarolong tšeo. Ge re ya go tlhatša temperature re thoma gabotse ka dikarolong tša ka Gauteng di tla sa gabotse ka dikarolong tšeo phišo e ntšhi re bona ka dikarolong tša ka Pretoria ka bo Johannesburg masometharo le laetša gore le a fiša go tsena bjalo ka bo Springs go fitlha bjalo ka dikarolong tša ka Bronkhorstspruit le tla fiša ka dikarolong tšeo. Gabotsena fela ga re ya ka dikarolong tša ka Limpopo province le bonela gabotsena fela le tla fiša gabotsena fela ka dikarolong tše o le ka Polokwane masometharo tshela go tsena bjalo ka Botsaneng re boletše ka phišo e ntšhi ka dikarolong tše ka Bophalaborwa. Ga re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga re bona phišo e ntšhi tla ba gona ka dikarolong tše o le ka Bombombela o le ka Bosekhukhuzwa masomennepedi ka dikarolong tše le a fišela ka moswane le ntšhano ga Moleteng. Ga re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le tla fiša gabotsenyana fela ka dikarolong tše o le ka dikarolong tša ka Lundi re boletše ka kgonagalo tše di botse tša dipula magešo a re tlhokomeleng. Kapa Bohlabela le tla sa gabotse ka dikarolong tše go laetša gabotse go fodile ka dikarolong tša ka bo East London e fela go ruthetše ka mahlakoreng a Makhanda gona le go ka dikarolong tša ka Boqonge le Bokomane. Ge re ya gabotsenyana fela ka borwa bodikela ba Kapa le tla sa gabotse phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka bo Beaufort West e fela go a fola ka dikarolong tša ka bo Cape Town ka bo Hermanus masometharo-pedi ka dikarolong tšeo. Wena le go ka Kapa Leboa re boletše ka phišo e ntšhi ka provinceng le tla sa gabotse ka dikarolong tša ka bo Upington le a fiša ka bo Kurumane ka bo Kimberley le a fiša go tsena bjalo ka dikarolong tša ka bo Dea masometharo-tharo. Wena le go ka dikarolong tša ka Freistata go maAfrika Borwa le a fiša la ka moswane re boletše ka phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka bo Welkom ka dikarolong tša ka bo Kroonstad. Ge re dikgaretlela gabotsena fela ka dikarolong tša ka Northwest le a fiša ka bo Mahikeng ka bo Rustenburg ka dikarolong tša ka bo Ottosdal go fitlha ka bo Tosca masometharo-šupa magešo go tšwa gona ke re mošate.